هجمارek ji parlamenterên Ewropa û kesatî û partiyên opozisyonên Îranê û Rojhilatê Kurdistanê li Perlemana Ewropa li hev kombûn û civiyan li ser aloziyên li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê. Di nava vê kombûnê de behsa rewşa aloziya li Îranê kirin û li ser rêkên çareseriyê axivîn. Herî zêde terkîz li ser Îranekî demokratîk, Îranekî federal, Îranekî ku di vir de mafê tev pêkhateyên di çarçoba Îranê û bi taybetî ew pêkhateyên ku bi salan ji ariya rejîma Komarê Îslamiya Îranê ve mafê wan tê tebin pêkirinê lazim e di Îrana paş herîfîna rejîma Komarê Îslamî de mafê wan hem netwana û bi taybetî xelkê Kurdistanê di çarçoba Îranekî demokratîk, Îranekî federal, Îranekî azad ku her pêkhateyê xwe di vir de bibîne were dabînkirinê û bêşik terkîza hemû ewana li ser vê yekê bû. Li ser navê Komela Kurdistana Îranê, Sekreterê Komelê Abdullah Muhtedî yek ji axaftivanê vê kombûna Perlemana Ewropa bû ku ji bo dengê Emerîka axivî û got yek ji destkeftên van aloziyên li Îranê damezrandina komîteyek hevbeş ya partiyên Kurdî bû li Rojhilatê Kurdistanê. من هەنگاوێکی باشی کە لەم یەک دوو مانجی ڕابردوودا هەڵگیراوە بە دروستبوونی هاوپەیمانی حیزبەکانی کوردستانی ئێران دەزانم کە ئەمە خۆشی لە درێژەی نزیک بە 1 ساڵ هاوکاری و دیالۆگ لە ناوەندی دیالۆگدا هاتە ئاراوە. هیوادارم زۆرتر سەرکەوتوو بین لە یەکگرتوویدا. ئەگەر بۆ خۆمان یەکگرتوو بین دەنگمان لە تاران چاکتر دەچێت، دەنگمان لە جیهان چاتر دەچێت و قسەمان دەبیستن و دەشتوانین هیوادارم بتوانین بەشداریەکی چالاکانە بکەین لە دروستبوونی ئۆپۆزیسیۆن یا ئالتەرناتیڤێکی یەکگرتووی بەڕاستی دموکرات کە تێیدا مافی کردوونەتەوەکانیش ئامادە بن بسەلمێن. Mistefa Hicrî, Sekreterê Giştî Hizba Demokrata Kurdistanê Îranê jî yek ji axaftivanê serekebû di vê kombûnê da. Taybet ji bo dengê Emerîka axivî û got: Bi nêrîna min rejêma Îranê ber bi nemanê ve diçe û nikare êdî xwe bigire. من وای دەبینم کە کۆماری ئیسلامی ئێران لەوە بەدووا بە خێرایی بەرەو ڕووخان دەچێت و ناتوانێت خۆی بگرێتەوە. وەزئی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێم وابێ کە خەڵکەکە وەکو هەمیشە لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بێزارن و بە پەلەن بۆ ڕووخانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران من پێمابێ ئاواتەکانی وان بەدی دێ بەڵام ناوێ پەلە بکەین جارێک کۆماری ئیسلامی ئێران بەشی ئەوەندەی ماوە کە سەرکوت بکە. Naveroka van kombûn û civîna ji bo zêdetir piştgirî werin encamdan li ser astê navdewletî ji bo bidawî înana rejêma Îranê. Partî û hêzên opozisyonên Îranê û Rojhilatê Kurdistanê li ser astê cîhanî civîn û semînarên xwe pêk dînin. Da ku gelên Îranê û Rojhilatê Kurdistanê bi taybetî ji vê rewşa dijwariya heyî rizgar bike. Hamîd Mustafa ji bo dengê Emerîka. Perlemana Ewropa, Bruksel.